Sicele umafungwase wabaphindangene umntwana uphumzile oyilunga lesishayamthetho kwaZulu-Natal ngokuthunywa intombi lenkatha ophinde abe usihlalo we-IFP Women's Brigade ukuba ngenkulu inhlonipho siphakame simhloniphe azosipha amazwi okweseka umcimbi wethu. Uma ufisa ukuthola indawo yokuchitha amanzi usondele khona. Sithokoza kakhulu nomguli. Egameni umkhandlu wethu esihlonipha kakhulu inkandla municipality ngicela ukubingelela on behalf of umhloli wethu omkhulu uNyambozi ubambekile wasithi-ke njengengane yakhe angigijime ngize ngapha ngoba nathi siyi-part of this. Okukhulu ukuyithoba ngicela ukubingelela zonke impilo esinazo ngokwehlukana kwazo nangenhlonipho. Ngijabuleke ukuthi nami ngithi hayi
shada lona nje ngilindile ngathi ungasiza ngithi hayi umshada lona nje kusese-clean la kodwa ngithi umshado lona nje sibonge kakhulu uMphemba nabaxhasi bakhe ukusenzela lokhu sekuyinjwayelo. This is a culture to us. Sekuyinsakavukela umchilo wesidwaba esingeke sisazizwa kahle uma singakwenzanga lokho. Mphemba siyabonga kakhulu ne-Secretary Office ithe ngithumele ubongo. Sibongeke futhi ma-stakeholders amanye akhona emphakathini ngoba siyasebenzisana kakhulu nomphakathi. Induna, amakhosi, amakhansela, amasonto, amabhizinisi, imboni nabo bonke abanye siyabonga kakhulu. Ngize lapha-ke njengoba singichazile ukuzoba ingxenye yomcimbi. Umlayezo-ke engiwuphathisiwe from a Secretary Office unesiqubulo esithi embrace the change so that you become part of it. Embrace the change so that you become part of it. Umlayezo-ke loyo okungabeke isiqubulo ekuthiwe ena ngizosiphathisana nabantu abami esingani namhlanje eniqhubekelayo niya phambili. Sizothi kini ningamaqhawe ethu. Sikubonge futhi lokho ukuthi nikwazile ukuthi nikubambe nani njengey'khali zamantungo nabamaqhawe. Sisakhuluma ngamaqhawe mkhandlu wonke okhona la endlini. Okunye futhi esidlulisayo siwumnyango wezemfundo yinxeba elithinteke kuwo wonke umuntu okhona eSouth Africa esizwile sonke ngefe leminyama elisobezele nathi sinani sikhala kanye nathi nani sithi ongangezilapha lapha ekhona kukhona namanje la emcimbini nathi ezihlala esibhekile lapha ekhona ngaso sonke isikhathi sithi kundlunkulu siyathumela nathi umlayezo ukuthi sife olwendisi ngenkulu inhlonipho. Bantu bethu sithi kini-ke ningamaqhawe ngoba uqale ngani lokhu azange nihlekele emuva ngesiningi izinto zenzeka kodwa nama nathi lokhu siyakufeyisa besiqala ukubona iy'ngane ivala ifuthekile zijuluka kodwa azange niyikolapse. Besiqala ukubona iy'ngane zivala zine-anxiety zifunda ingena iphuma kusho konke lokhu ukuthi singacaci ukuthi ena kwenze njani kodwa nakho namhlanje sinani la ama-results mahle. Siyanihlonipha kakhulu bantakwethu, sihloniphe nabazali benu abasithembile ngani simnyango wezemfundo ukuthi sithi wozani esikolweni nidabulaphe nidlule yonke lento ethi ikhona kodwa naba nesibindi neza ey'kolweni abazali basithemba. Siyanibonga-ke bazali ngoba namhlanje le nayo imiphumela siyacelebrate ukube sibe amavaka sayivalela ezindlini ngabe sesithi ukube. Ngiyacela nje ukuthi ena ngenkulu inhlonipho-ke ke sishayele ihlombe elikhulu abafundi bethu nabazali. Sithe enkandla-ke sibhekene nalesi simo ezinye indawo zaqhubeka kwaba mnandi nokufunda. Thina saba ne-challenge ey'nganeni zethu ukuthi ena asikwazi ukufundisa iy'ngane zethu online ngenxa ye-network. Ngiyathanda ukuthi ena kukhona ingane eshilo la eqeda ukusuka ukuthi asihambeni bantakwethu siyofunda sibuye size ekhaya sizokwenza lezi zinto lezi ezingama-obstacles ukuthi ena sifane nakwezinye iy'ndawo. Iy'ngane zethu yisalele kancane ngoba thina besingakwazi ukuthi ena siyithinte sifunde ku-online kodwa-ke abazali basiboleka iy'ngane sayivalele ebusuku sakwazi ukufunda. Sithi-ke ey'nganeni zethu ey'hambayo njengoba niqhubeka abantu abami sithi njengamanje siphila kwi-new normal. La niyakhona go and build a better normal ngoba seniyijwayele lento seniyayazi. Seniyazi ukuthi kufanele kwenzekeni nani ukuze kuthi against all odds. The roots of education are sour but the fruits are very sweet. Silindeleke manje ukudla iy'thelo. Usebenzile umphakathi watshala kunzima sesilindele iy'thelo kini bantu abami kuyanike. Nina niyiphila yale ndawo le ekuthiwa yisenkandla ngoba kuthiwa education is the key. Silinde nina ukuthi nibuye nizosenza sibe abantu abangcono. Then njengoba nihamba nje bantu abami sesiyakutrust ukuthi ningama-leaders. As i-leader or as i-manager kufanele uphile ngama-morals, nama-principles, nama-values. Sicela ukuthi nonke nikufundisile la enkandla nihloniphe nifundise la nihambe niyosimela singaboni sekuvela kuma-social media kuthiwa ingane yasenkandla. Angeke sikujabulele lokho.
abaphathi bethu abakhona lenkandla cishe bonke basilida by example abekho abasifaka ehlathini asisho ukuthi ena njengoba niyale awekho ama challenges but deal with challenges smart be smart ungabi ukhaya baby as you are going there akusho ukuthi iminyango yala kwamasipala isivaliwe the doors will still be open for you siyacela ukuthi niqhubeke nisebenzise singagcinike ngokubonga nina kuphela sibonge futhi nabakhandi bama results okuhothisha nothisha omkhulu abakhona lana siyabonga kakhulu siyanhlonipha futhi ukuthi ena nami kuthe kukhona ukuthi nginecomorbidity nginani kodwa wacabanga izingane zakho wathi ningaziletha kanjani dawo izingane zami uma zivukile zona za esikolweni mina ngibaleke ngivalele endlini siyabonga kakhulu ukothisha nothisha omkhulu sithi lokho ekwenzayo asikubukeli phansi ngathi futhi ngaqhubeka nikwenze futhi nasenganeni zenu and then ke esengivalayo siyomnyango besicela ke ukuthi as we are going on then nalesi simo esibusa njengamanje besicela ukuthi ena sifundiseke sibe abahlakaniphile aba-understandayo ukuthi lokugula kucela i-lift kithi sicela ukuthi singakulift umnyango othi ena uyacela ukuthi sithumele lo mlayezo ukuthi ukuze lento ihambe asishiyene endleleni singayilift noma ihambe ngoba ihanjiswa yithi kanjani na ngokuthi silandele yonke imithetho esibekelwe yona ukuze iphelele sikwazi ukuqhubeka siye phambili umkhandlo siyabonga kakhulu nabahambeli bawo inkosi nibusisi siyabonga mama wethu siyabonga sibongele kubaphathi besekhethi ukuthi basilethele amazwi amahle kaMsithoza. Ngifisa ukuphuthumisa uhlelo lwami ngidlulele phambili. Sibonga kakhulu nabafethu abasiorganizelayo ukuqinisekisa ukuthi imithetho ka-COVID-19 yonke igcinwe injalo nangendlela esihlezi ngayo ne-setup yabo ngibone ngathi basihlelele kahle kakhulu. Ngicela ukuthi umtholo kancane DJ